product that we have to be proud of you. Masa, a great host, party presenter. You're unique. You're unique. Me the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready to be set. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. We are suffering now. We are 18 more. You make us more for a two-year na ya mamu was Eastern region one more, a Hong Kong more. The about food free at the bench. Yes, and the first very. I mean, it is one of the a very intelligent question. But people like you need to be highly esteemed in the society. Or damn for them, I say, Kenya more mobile, yeah, and can one MPP. Young can't some many pen who say, I deal with, and yet to be a customer if you catch in a home. It's a mona matcha your crown. Second piece for I'm mobile. The media hand me radio neda. Mon court one can of coreno. And many pen who say, oh, yeah, MPP now more ya. As I say, as a song near my door, Buayan. A bad challenge is a back Eastern region. Nama Eastern region has for sweating me up for Montu. Empire Mamon. They will be Bia. What in the Sabetla and Kai FM. Now Becca and Sam I am ready at and Kai FM. So no. Yamingu Munimus. Yami on sorry one now. Demu. On Fanny Jano ain't Jumani now. Bompire Mamos and Moamu Jumanimu. Bonibian two will be at the Biarada. I want to pray for you that none of you will die untimely. That no power of darkness will be able to destroy the work of your hand. I release power and grace upon that FM station. And I decree and I declare this morning that whosoever goes to any camp to offer any evil prayer against Ahenkan FM, the fire of God will destroy them. May the Lord continue to shield you and you will never know shame. In Jesus' name, amen. Me say, there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Enemy boat and Tima, Mary J. Nimwarado. When I'm a shiny, me man who saw me go. When I'm a shiny, me
Obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahinkan 93.3 FM. Obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahinkan 93.3 FM. Aduma kameyede ofiu kameyede oh kameyede Ofiu What do you say? Anka meyede Eje Yesu adoma Eya domono ena no poya my ho kwam ya san abati asefo asase so enti ekoso aka se nyanyame na dum na anka ye bede Nese mubuju Obuo anka meyede Obuoba Hey Yeah charge Yeah got it boko Yeah osmosis from the lower density to the higher. Yeah, Oba Christi. Enye Izaduma Kameyede.
Enye Yesu adomwa Abo anka meye den Yesu adomwa anka mene hwan anka meye den anka Okay, mami mo wache mo akwa banfamra Ajia tumu kasa fidi Ahenkan 93.3 the best in the east. Me pacho ye sinkonye free sabre ko pem sound opa no ndu bebo for God and countery Maakye any day bro transmitting live on the frequency modulation 93.3 broadcasting live also from our national studios. Ha eye Akuya Frakoma Obatampa studios. Obatampa wawo tikese so dayepa nenam ne so amene ye nyina yenya akwanya kese no abetena ha ene wo ebedi nkomo mami afia Akuya Afrakoma anopai baby I don't be able to can ho hey na ansa na ye beba ha no eya edi kan efa kwadwo apawu ne kase ye bodem ansa na ye duru ha so are ase edun ti anopai ya chia mame Akuya Afrakoma wia na opening kwadwo apawu nso anopai ye chiachia no wuhia no amanache mame Akuya Afrakoma de ono no mede nkra be mame nana ye akuma na ohia no a na wamanache ama yen opening kwadwo apawu de ne na te ha ntu wuhia no a wo so opening mete wonka apomboko de na nkomoto ato so. Not doing this alone, riding on the shoulders of the competent production team in town. A team led by Udi Ahenkan Kwame Yaboa, being the executive producer for this very show. Anopai Killer Baby Anambia Ye chechi I want to me say empumbo kodie. Hey sound so and a jumpa hini Kofi Mensa Kobe K and a Billy Man Yakambu man opay Maakye any a day bre or frame or buoba ofuri amanfo Arope yes say nyame adomo a anka yen ne hwan enye nyame adomo a anka ye be ye den duye bi hu mire ofin hu nkampuru bi nka yen de ne ye e wate asefo asase so emusuo mma enkuguo mate se yen menana ye kuma no tai kan semi osim freni ma ensema kese hyehyehyu eno okeka ya ansa na odi gya kwako nanka yen so yen ne hwan aropa ye nyankopon ye na bank ese ye nkotwiri nyankopon ne o minti minim dade akọ dade aye ma wo kasire osrebo sekyerema wo we dade mono da amansan yene bransam edukata wiri nyankoropon tete kwafra mo a wo sum fidie puase yi akyerebe ne apramire anopai ye ma wudin so ye yodin kase ye mewiase ye hunu se wo wanim ni wachi obi ani ho me se dan wanim ni wachi obi ani ho enkrofo bi eto nsa ko benkum ni fa no ade asi wombo ye kote yasemben yo se asase ne ye ne dia afedi nansa wono na yese yade bi abehye ne mfe wode
na wo a ye to ye nsa ko benkum ni nifa de kire wo so se ko benkum ko nifa ye na nan yi dia afa wo na wukura wo mfie kire se wo no wahenie untumi mfa ntoto otwiri dia mpo nyankropon ne ho anopo ye nyankopon woni ye na bank se ye se asedan kan udin kronkron no ye koda se ufo na ni da so ni ba bia o ye mu bi kura de ye to ho no mo no ye chen apremre obu ha wo dasa na wo chen obore so ni mo bore oto sa ensuo na eto awia na ebo obi na ebo punu mu oja na eto fie mu he wo da ho no man kro mu a wo him mentohwe sa ni ekoso wo wiase bia wonim but ne nyankopon wakora wo wano na wo bie mu onu no abetum o makwan man tetia eni atafre nwura wanum na de achen wo asa wo beda urade asekora mpo no eya na ye de wo ho e wo se ye hyeda kopem rante mo be pa wo chewansa na wa bie wano ade urade ase eya na ya were hosem o I don't know pay pacha wunya na urade ase na ode na seda de amano sanse onyankopon ni obi biara nche na nimunyam ene na seda identify seda for man din kronkron no hye ni din na onyam wiase hunu se wono ni onyankopon no wunya no awame anope urade adawase ye dawase ni eja yakoni abedie dia hye wonsa se ne da mu ni be musu esan mane mi hu yanka aban mane okra se wo ko wa meduru ka akwanhia ye asemben ye se asem kese ato no awurade yiwe ni mu nyina free enso kan ho ene ye nante ye pia no pai kan ho awurade ye pia free emfie yi ne kwakosi abonten ye nimu ebri mu die ye nim ne asi na ebri aka wo ye anim ne ebesi awurade ye nim ene nti ne ye gya ye ho ahye wonsa se wo no hwesofo a ye de ade gya wo a ye tirimu etsene yen wo no hwefo as ye de ade gya wo a ye koma to ye yem awurade hwa ye nso na boye ho ban ma wadom na oso ma yen ene ne ye de ye nsa beka bia ma ne nya nhyira ba bia de ye na besie fa ho ma yen sanse wa hye yen bo anopa ye nyankopon ya ho brase mpa ba ye bo no hunu ye ne yabusu amobo ne ebeye musuo ne esan emergency call bia ebeba na ebema ye kuma atu emergency call bia ebeba na ebema ye were aho obi timi receive call baako na na brabo asei obi nso timi receive call baako na na brabo asesan yeye awurade call bia beba ya brabo besei ifri yenso wai mane nkwa chiri sanse ya ni wo awurade nanam anopa yi medofo hyene nsoma me se maache ne yasi nkonwa de bre ofri sabre kopem sa no pa no ndu bebo mabo me din a kire odada wo frɛ me obo ba ofori amanfo ewie mbobre nsam se ne besia ko ne da mu ni nyina ma me fa nto aso ma wo se me nka nkira wo se anopa yi ewie mu be hya ase ensuo nu be hya ase munamuna anopa yi ti efri anopa yi ahomachene mu ho no mo baabi no sa wotu ani hwe ewie mabum se ne ensuo nu abochinku saa o kire se ebe miem ensuo nu be koso munamuna ebe munamuna afei ye ko awia bremu no epuye mantem ya yahudu bi ensuo be hya ase se to emia yahudu bi no so de awia ne be yi ne ti but awia na hoden no ense da ni soro den saa enkosi anwumira ne de omuna ya wo beto na wo tonso a ayeremu nkakra bi ebe ne nam mu enti abusunya me bo ne tofa de ama wo a enne ensuo ahoden e wo soro no wo soro ensu ahoden no wo soro chen awia no ene nti ya na wa hye ne nso e de ama me amane boyi pade ehunufo a wo na hwe wie mbobre nsam so a wo butu nkran ene o me de ba ya wo se memfa ema wo
enti ya no ahye ne so de ama me se ne ensuo e wo wiem enti wo kwa afuo mu ania wo ye no na watwitwa wo nsam so omfa ne enwie nia wo ye nyina e nkakra nkakra Nyankopon okura wa amfa da ba ko a mo wi ase ene fuwa no mako ensia ene wo de ba ko ehome ye wo de ka ho na ye nson ene wo de bo wi ase ene nti ya no ahye ne so se nia wo ye bia betwitwa so na fe wa ba fie ensuo bo afuo mu ya na ya pa wakọ afuom na nsu agboro na wo ba na nsan so no so asan hyew won se ubu afu hu afu unhye da se ye nipa na ubu afu no se ye nwura na ubu afu no se ye Nyankopon na ubu afu no ye bisa wo a wontimi nkyerechire mu anso ubu afu mema nsu ne mu afu mu ai aropaikamu.com for machiachia mu nyina Stagger 1 ena driver you see a friend saying nana yawo anopai opani nana yawo bibi aboko de MP3 say wako shash yete wonka chepa kakaku wonso sa yete mu nyina monka che se bibi aboko Anka beyete ofihu hey ene eye April so me no de to so aduenu pepepe aka nafuwa no be se edu na ye de bosumi we nsu akogu na ye kwakura bosumi enum a ewo afe empem mienu ni aduenu miensan yi emu ene eye yawoda afe na do fidi na to ha no mo a wachire bre no so kire se sima no aduenum nan e na abo apa no pa no nsia ho unya nsore ye na wo twetwe mu e wo okete so a mebu nkotodwa srew se wankwa ama ekombede wo kane mampani JJ Rollins ene kan asem se anoma ntu a ugina ho me pa cha utu kopaduane bra fie enra wo kompai bokokobɔ mpaye e asempa empire no enra akobɔ ye kobɔ tonso akasi kusu ye do ho to fom ni mu ni ye kobɔ ho afore no ene wo ye oba na wo pekunu na wampie na wo dress ehye dem Ameria wampia be ma bia ni wono a wo betroa wo fie wo beka kire so wo pew abrante empire na wabɔ se wo pa dwuma no applications na wa trotro no nia wo de akodada no ene ebetimi asan akofa kire pe adwumaden wan pe adwumaden na do nsa hye odamini fam so Onyankopon a wotoma na obetoma na Ghana bere yi so a forget about it onsa nka man anokora woto a nkrofo be kire ni wiem honom na o ma beton ama wo ade si wani so no ene it's another day Onyankopon abie a new page e the amount ni awo beye no ene no ene kanto enye ne ndre si ye o enti e bia ndra wo ya ade bia unu wo ho ene men repeat sa ade no e bia ndra bibi koso wani anye ho ene me ma sa ade ni nsi biem endra wo koye e bia ndra wo kasetia obi sre no won fa nchawo enye biem ebiom me ye na maye eni ma anya anye ene nam eno na mrofo no akopɛ brofo tintintin bi edi amase procrastination is a thief of time e motto ho ewia bre sei mre enti anopai ni ameka kire wo ne say you have before you another new blank sheet ade bi a wo be ye ne no ene county enti onwunu nyo no ewo se wutimi tena se bi sa ho se ene nso so eye da de no a na mesan ye ana ene me ye bibi foforo se wo ye bibi foforo de ne na hwanim se bibi foforo na besi na eye de ndra wo ye no ane ne wo be ye de abra ne ndra wunya ye no eno apepepe ene ne nso onsa beka eduru ba bia ya moma Nyankopon wonwene ne ho wate eduru ba bia eya amunyai mamrewa ne nkwakora no wo mu enwen won ho
Ye Ghana had ye, Yankopon ya wadom, na winyini ya udru 60, 70, now your ba Ghana ha, yes, we are bay for. Akwasampabra, Sabri, Wadina Brabo Ebo, was sorry and nay, Akwasampabra and Nami no Cassa will be called a boy ho. And Nami no Cassa no pay ya and rock around plan said no mubishia. Ako wabri won. Na Ugusu wabri wabro ho. Ugusu ankro for kwa wa unkobie. Ugusu ankro for onsem. Ena wo de ato sere so na o gege na groma ni nufuo no nkrofo nsem o hwe animu se abrabo no ebekọ yie anko yie ana maame bia ono abọ mpaye papa bia ono abọ mpaye asere ni Nyankopon so o ma ni nyinche no na ni nyi no abeda ni bayie di ama wo abrante pebibi ye ne nyame asem na migusu ameka kire wo no ababawa mese enne pebibi ye afe adwumani o man mu enkrofon so ton pure water wakeka won nsa so usu ya wura usu abi enye adwumani o man mu o ma wa no so a na wudi mpanimfo atem because o person mu bi adwuma de ma wo sedabo modin akọ obi a wabie store ho ukofrem pon ho no mo a koka no kure kire no di no kure wo capital no kure a ukodidi ama no ko ka chere se Jafrin pon me ya baba wa masiso me ya branch ya masiso wade yi a nkrofo yi maba wa ne mrantie wa ha omuye metimi aye bio upo wo befom adwuma mu me no obeye kobra wo ho ase nyakasade ene adwumaden ofa wo wi a enkonko ka wonan ento so sister girl ene Ghana fo opa adwuma odeda fam opa juma ene krutu adwuma bi ade ne be ode ne baby the person is ready but the moment I will begin to say am afa adwuma mu no afa yesi aboa no oto nsuom ne ho wo no ne na no wo eyesa esu ni ban we na ema Ghana fo bebre no ani yie no enya ba yie bia o enya bronsan bia o ena no kra yesi abronsan no waye wade wo su bo bradan ya so obi edi nkwase abone ya no de ahye no bone ni bi wo kra no ngasa kra wodi mu ho hwe eyen yankasa main rubbish the fact say ye was spiritual life any niema ekoso wo ho but yen Ghana fo no eya ye give more attention to eye we na eye me eye we na ma me nyeyie eye we na ma me nyeyie no ye give attention more edema so obi bi wa abruchira ya afredi bi sa ne say anopai o kompai bo ana nanso wo anopai wo kompai bo o kompai bo ni wie no ono no a wa kompai bo no wasan afafun afre say ohumi ya Ghana edin o mpe kwansi bi nsane me no wa pe kwansi asende o ono no a wa kompai bo no menka sempai bo nye nemo mpaye no ogbo a na afei wa ye adwuma enso so de aka ho now they we too spiritual to the extent say empire bo na hia entu ko bo mpaye ni wi sister girl unidi ana ya mo de mutiri eyeye mo asoro ho ye chekoko ana osofo ba kuna ono aduane no mo ho mo nso mo no abi wa ho entu mo bo mpaye ni wi na afei banku ni ye de atai madam me ka kire wo pei se osofo bi ka kire se Nyankopon be free osuru mu soro ho esane abafoma be hirawo aba se abrante o pese o ware wo braso ababawa wonso o pese o ware wo braso momra na me nka mumum na makama bom oba na busuafo mo se mo pede yen o mo se o ye pentoma epofa ye pewe ye be kam abom Nyankopon se mayi me botom sika matua so osofo bi ka kire se bibi se betimi akoso a me ka kire wo pei o ye nkontomponi adwumaden bo ho so ka kire wo ho se me meye wei na hyase se wo de won se ye na de enkrofo akwakotena oda adwam awiem emayi eto de bia me hyeda kofofafa mu amenkoto hwe me kohwe hawa ye maame no ye papa no mo oda adwam wo mu ani abre abrabo no wani amuti awia mu sesi ya nsuo batuto ekura de asem na sei still omutim a omu biri omu mogya ni ede entia
eka omo nko an kakra ombedi a o hwehwe abrabo pa e de ama ne one na busua onso so anope wo so yewura aka na to so hyedem o bo mpa se obenya kunu aya de na tiedi Yesu kan ye wa hai Luke chapter 18 enu sipe na kire se ye dispose ne to aso Luke chapter 18 verse 27 ebre ni ntini majampe ne saa no se ye nka ye hya ase a bekofa nsem bebre di aba na Yesu Kristo ne nkrofo odi nkomo enkomodie ni mu no a ne chinchin ya ne beduru ba bia me ne wodi adiro yi ene no mo ebisa ne se na onyankopon bai osu yo onyankopon ba ni anope obo ba ka sesi ye pia eniema be ko yie di amayen se ya nse dem na ye boyen ho so ne ya mfa niema na ni nyina mfa nse be yie na ye yadwen se we will do something for ourselves eniema betumi asesa o ye nokre na tie di Yesu ka kire wa mo Jesus replied, what is impossible with man is possible with God. What is impossible with man is possible with God. Nia enipa se we no enye yie. He, upia kwa abontin unkonya adwuma nye. Ka kire wo ho se awurade me pie akwa abontin ma true applications ni bebre. Kwa mi kwei ma me nkoti asempa. Na kwaku true application de koye no what wo nka me de omo so mbe frɛ me omo mfrɛ o intu so yi wani e na wote bet ase sa 10% to 20% no tax no de atoso nkra de nkra de yesu a e hormone na wosen ko mampani akufu ado de be 100% tax e de to so betting no a didi boys ni trimu a nti bebre no ampa dwuma no 10% de yesu na no go for the abase part of production am say we ha mpadwuma nye o te bet so na ni dani phone so saa so ye bibi papa bi wo hwese Liverpool ne ho ahon abekokan bomu a na ko sampa brani na voice ya mbobo abranti oso otwa no ngadi no otwa no na adi no so ni abamu mu because we try na still I will be try. O me di wedi. So what did nye? I didn't nye. First I call him must have voice ni bi mu. I just no know chief e better. Nti no call him mo bi mu no. Enyo, what is impossible with man is possible with God. Pie free ko padwuma ye. Adwuma no nya bia fa usuba tantan no fa to fie. Na fa suban papa kwotena adwuma ni mu akokọ ye adwuma no na ensi wie da kye be ka no nso ho asem Ghana fo esuban a omde pa adwuma eni suban ye omunya adwuma ni wie a omda na die eno nso ye be ka ho asem Kristo asumdwe nkan ho na adom no so mfa ma yen bayie wo ho o ma ho kwan ya na obekun bosom wo ho o ma ho kwan ya na obekun wa ma ho kwan ya utwa fam enti ba so ka jam say despite abayefo ni fie enti beso ka tem se kwasi chum bronsam ne bayiye ne saade na ya yetwetwam ye kukuni e boni tuo pay no ebi ni fie but we twa fam wa ye yie asikafo bi abetimi abo omudin bi abobo omudin enti beso ka tem se bayiye ni omu fie ana ebi wo mu fie na ye ho kra de ne jai but ebi ni matimi break it through obe nso betumi aye. What is impossible with man is possible with God. Make God the center of attraction, the center of your life. Believe and trust in him. Ni obeka kira we ye. Asem ni nyina no. Ofre me obo ba ofori amanfo sports. Ene de to aso mu wi aye besena ba. Ne de aka de abrewo. Abozeke Sports. Jagum. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time. Ghana Made Shimamba, Yama Munina, Kwaba Sunkubi, Embra, Hinka 93.3, so good you mun Samasun, Hatinasi, then 7 air Bamidin, Eddie Joe Shock, Abrejanim, Obeti, Ayo Brim Pompo, Kuba, and Sunka,
Yosef Fajiri afe Raymond Ashete Rat ene Ben Mauli mu nyina mo bo na fie de nsem no enso abijaw ene anopedi kan na mayen fasida ema Jubilee Hospital obabo esekatro medede no agude mu nsem no enso eba ede oyare ohododo obebabi age aresaye dia eno ene Jubilee Hospital emfa won yare bi ene no na ese eja akoda na do kopiem Jubilee Hospital doctors na nurse for 24/7 no mbegina so ahwo ma yado nyina enso atumi atu aira afi bia no lab na peso ya bpm na afi check blood group no enso emfa edro ena apeso to antenatal care postnatal care afi theater enso homo ne mpesa mu yesa junior operation no mo pime betimi aboa mo sa kwan ne so afi ultrasound eni ECG scan no enso aba we no yidi scan be peso otwa bia no bepiem a yebetimi edi aboa sa kwan ne so afi cancer unit enso ho tira ye bi acho usuro fere so bedu nkomoda che unua bepiem na fo ne cancer unit no emedi enkomo na bibia so enkofa enfam fere no pa bia no cheche enso ekoso edema diabetes eni hypertension fo no mobile be che modu na mude betimi ba yare wano so no atumi atu aira afi mo anso amoni etete mo bepiem na afi eye clinic no yemfa emba wo fie na paduane atodi ye canteen so ay ready de na opa atodi bia no benya bi ato enso Jubilee Hospital ba insurance no na afi ya hwe ye wo hwe cha kwan ya Odan Babu Road Amantra Bridge ne so honom ena obehu ye fe number yi na oni endi nkoma aka we che nyina number na 0244575799 0244575799 ana 0241784645 soboti enso na pay open ne TB abagu bu na bibia enso etimi akoye da mo de no ane soboti eye de mani padua no efisa kakaduro ewom hwenti aka ho pepre abroba mokoni aka bu mayam ne moto e de mo ase soboti eye ma infibia we di bentakra no so kosko tempeso boti no ya de mano na fa obono di kosko na bibia so etimi akofine enso e de amane ya nya ya unyanso ohira iso boti nti bag ba kofatum na fa twen ma ndi ngum opa afasuka kan open so obonisa na bibia so enkofine enso emfa mamo ane no mo liver problem no na se so boti bua prepare wara ho no che na so timi di nchenche na bibia so etimi akofine enso e de ma afa mu so mo high blood pressure no so boti bua etu ase de mamo na bibia so akoye e de vitamins ewom ntunuma na se ema ahoden na ultimate bo adwuma ni no pesa uye nyina fe number yi na afu pendudu otu a oni mpanifo enkasa 0551119620 0551119620 ana 0244087695 0244087695 ayimina enterprise the market Accra hona doso pom de ubenya enso atum afero ni chemu achim dan no ma 0244878763 0244878763 ofra na ese penini befa na fonu edi nkoma ka we nyina Alhaji Hankuli Enterprise ABL ho Frimpong Enterprise ABL ho anti Adwo Provision Store enso Odan Roman ABL ho Mary Nkruma enso ababoa no udoni chiema benya bi no ato sister ya Provision Store enso ABL ho Sister Vero Provision Store enso ewo eye opposite snap ya ba Odan sem na meken benya bi no ato na fe ba enkan fe ma so boti na busu obenya bi no ato na bibia nso akoye ede ama yemfri efie ensem na se what Joshua Carbejen Hero Sports afi Obrimpon Opokware ana no peye ne ade ensem no ye de ba yen sha se efri efie na ye se ye sha se de efri Odan Kotoku Royals onu se Bet Power Ghana Premier League ebo etebo no Kotoku na ahwe na no ne ye twebe chairman Lemfobuado Asamoah Kokote ene ebusa chairman se chairman wo hwe bia Kotoku da sesi ana enkofo keka se mo be call allegation so sensem na enkofo keka no woni de onye ntom aka 8 matches no se Kotoku timi winini ni a Kotoku enso betimi akam wo hwe 8 matches aka RTU aka Tamale City Karura United Aduana Stars Kumasi Asante Kotoko Brekum Chelsea Bibiani Gold Stars what is how matches we se Kotoku timi se wini kikra Kotoku ebekam yete se ma chairman Lemfobuado Asamoah editudwa. Yeah, the 8 games will give you about the 3 times 8 will be about 26 or so, and we already have 21, and I know 24 years. So in order for you to sustain yourself in the Premier League, you need about 41-42 points. So if we win the 8 games, we can sustain. Eti Lemfobuado Asamoah o se Kotoku timi wini 8 matches ni pe ombekam ye wi na esam se chairman na afie Bet Power Ghana Premier League ne mo ayedo no so of course no kure o hwe 5 years a day ni ma afie we league no na ye competitive no no obompa se Kotoku inshallah bibia betimi akoye eno so ye ntie chairman.
The league is very hot league. As we speak, we don't know a team that has won a league. Diana is leading, but there are teams like Mediama, Biche, Haas, Kotoko, they are all chasing. And if you look at the bottom two, apart from Kotokura, who is 10 points clear from the, I think, Great Olympics, the rest are in 31 points, about 5 clubs. So obviously 3 clubs are going to be relegated. But as we speak, we don't know, 8 matches to go. So this is a league that, this is how we want it, because you always have to make the leagues, you have to surprise people. It is easy for a bottom club to just escape relegation, and it is easy for a middle club to also jump into a relegation. So this is how we want the league, so that it becomes full of surprises and very competitive. Yeah, what I would say is that we are also doing our mathematics and ensure that we win all the rest of the matches. I know people would doubt. Enti papa fele for no si kotoku so ne mathematics into me mathematics ni obi abu si kotoku ebekem links for the pe na communications couple edema achimdan kotoku as enra ye bona homa ne di nkomo e wokasa fidie so na ono so chiechie mu preparation a omo ye edi Asia week 27 of the Ghana Premier League kotoku Royals and Rotamale United no si preparation a omo ye edi Asia sa game na fe game sa aka o kotoku as enim no sei na etie RTU so one of the biggest match I ever bought. I only thing I say if it is say Legon City share any pair supporters ni teams no munipa dodwana and our mabam webu a bit so I started say any some of the media houses be crowd I must say who can yet obo your prophet in here enti clearly the UT radio now UT the kind of analysis as some of the media houses in Ibia, especially with Krumwa, we are supporting now. I'm say in the first place. Aside the Nankasano, offer league table no now here. Baby, I knew Nakuku drew any baby I could drew now. One can't intima. I'm say, yeah, I saw young Mubiano by young. Nebum, go feed the woman and say, Kutuku as a club, management, technical team, and a playing body in India. You know, Kabumaya, Johnny Bakon, say 8 matches now, Akano. Yedi anwodin bia e wo bia eguso abone frenchim na ye sese betumi ahye no nyame de maya ye be hye ne ye ntumi ahye no so ye be gia to musa but it's our wish senka 8 matches aka kutuku betumi ahye ni nyina na ye hwe ba bia ade ne be bedru yanso ye calculations ni ye bibia kire se ye hye 8 matches ni nyina ye be na 24 what the cut 21 ho 45 points na ye hwe se de ne betumi asia na nti ye de amene bere ko game no this weekend na ya had a bit to me but ya say you be winning game no against RTU. You con game after game. This is a game you con all out to say say nya 3 points no against RTU. Gidi dia identity say ni ho. We communication director Edema Achimdan Kotokuras Enra in no Edin Komo Elfia na do nchim Kotokuras start Ghana Premier League nima after match day 26 no Kotoku ewinimu insiape wa draw miensa asanso elusumu edu enson 17 lost na Kotokuras enya na 20 1 point Kotokuras ashe 25 goals a concede 42 goals ultimu sa league performance ne die ensheda ensweni yeguso bet for Ghana Premier League nyame ma Sunday game ba ko bekoso Kumase emena Kumase Asante Kotoko Eltenefie aton sarfe doma Aduana Stars bet for Ghana Premier League Monday 27 na no na me no kase the coach Pakwasi Fabien doma Aduana Stars coach ene bisa se Pakwasi ohwe Kotoko amuni ne kwakwhia as a preparation o be different so dabi game no amuni Kotoko egbobo no ombebom normal football yentese ma coach Pakwasi Fabien tudwa. He said, "Over match now, we are our confidence for the next game. You know, we are going to prepare and then come to Kumasi and see what happens. We want to say a game, normal league match. Yeah, BBI, just and he said, about for special game being on, but it's a normal league match. Eti coach Pakwasi Fabien na ewie ene tweben Aduana Stars on Accra rep papa fan Isaac Kumsin ene ni Isaac Kumsin edi comment says Isaac Kumsin mo hwe Kumasi Asante Kotoko tem bia mo no be hia bia no edikwa game ene also ene kura game no ebe nyankwala game ebe game ano be dimpa yi enti se ma Isaac Kumsin edi tudwa
The agenda to win the league is on course, and we are happy. That's like every time against Kotoko in a league match in Kumasi is very difficult match. So far, no one drop any yet to me. Aboha. In Adriana, that top here, definitely we are coming with so many ideas to make sure say this time we don't lose. More especially looking at Kotoko team right. And this year, Bani will lose so much if we really want to win the league. And we are coming with all arsenals and prepare very well to play Kotoko. Enti Isaac Kumsin Accra Rep Edema Aduana Stars. Yegusu Ejina Ghana Premier League nimu na head coach Edema the Black Stars of Ghana Christopher William Gerard Hilton ine nenu do ni chema papa yi okaka wachina so ko wachi 11 December 1958 na 64 years and something papa ne Eddie Forest Air Gate London hon na papa na se ye wo na timi se bibia ekọ edimano na nansem ye go ye bo Ghana Premier League na bonza papa no not temale na ohwe game ni bi not Kumasi na games na ekoso na ohwe bi no wakra na Ghana Premier League no na ohwebi wey in a Bopin Communication Director Edema Ghana Football Association Mr. Henry Asantichu Mr. Hart no na ebisa say when you crampon efihim or say mandate GF Edema no say any games are course Ghana han no onhwe na fe on scatter young talent players and from the national teams are e wo krumha coach of the Black Stars, but he has other responsibilities, advice, guidance, and what have you. So the other national teams will benefit. He is watching games so that it gives him the opportunity to recommend players who fall within the category of 17 and still playing in the Black Stars, blah, blah, blah. So it's part of the mid to long-term process of incorporating everybody in the team and to have a fair share of what is being done. It is a process. We are in the process of building a winning squad one more time. It will take time. It needs a lot of investment. Investment here talks about time, money, energy, ideas, thinking, and a whole lot more. Into way communication director the Ghana Football Association Henry Asantichu. Yenwura our Great Olympics coach Papa Efani Bismarck Kobe Mensah ne komo ufa reches relegation table na in Olympics demo amonam kwanso eko na no ne Bismarck edi komo no so of course ono no abrabo mo nakasa na obono ade bakwa ompese bia ni CV mu no na bia beka se bia yawe or the team bi eko relegation o se sade no ompese bi beto no afa 2 o so Olympics supporters no omo ye fantastic eko mo faso Porto Club no nani je wasi ade ba kwa ha no se Olympics omo training e wo AstroTurf so omo wi na makobo game e wo natural grass so eno e ha omo ye pa enje se Olympics achusu e yesu gakope wafa park no e betimi abo omo ye pa ye tiesima Bismarck Kobe Mensah edi tudwa. I don't want relegation thing to be part of my CV. Olympics don't want to be part of the relegation teams. The supporters don't want it. All of us don't want it. So I can say that we're going to double our preparation, raise our concentration to make sure that we stay in the Premiership. Definitely we train AstroTurf every week. So it's in the right direction. We train the AstroTurf and normally go and play in that grass field. I don't think it's so. I think it's in the right direction. Seriously, they really love their team. They support their team with their hearts. They even came to Abraham Kessie to support the team. So I believe that even if they have been able to come to Abraham Kessie, they will come to Sogakope. As I said, we have to double our preparation. Doubling our preparation is not only for the playing body, it's for the club. Everybody have to, play his part, and I believe that with that, we will stay. Eti Great Olympics coach Bismarck Kobe Mensah and this 72 ya. Yegusu ejina Great Olympics bebo kodo ni chemo league log no so omtoso 17th ikodoku at through on ma omo na mawe about 26 games omo 31 points omo she 20 goals omo so no omo consider 30 goals ultimate senior enkoye emfa omo na omo player bakunde di Jundo Morishita we no of Japan na waba obodi pa ewo Great Olympics mu na ochema bebia team ne eda our league log no so de sina coach Eka no ono so nani enseda enso ne mum ewo nyoma so mu players ni coaches no omo ye on and off the pitch ebetimi aboa ma Great Olympics and so etimi skip relegation e dey fi Ghana Premier League no emo. Well, it's not easy, especially when you're a foreigner, you feel somewhat more responsible for the team's result, because I think there's a lot of things you can contribute on and off the pitch. Every game is a game that counts. I mean, we can't even lose one game or even a draw would be a very disappointing result. It's a very, I would say, a tight situation right now for us.
we Jundo Morisheta ya bafie yamfa seda ema pepiase ampadu enterprise. In fact, ene uye mesin anase usidan enase wo baby na so cement e de djuma dia akopie mu pepiase ampadu enterprise. Ya the gasam cement in aba you for the 2.5 hour and no super strong you 32.5 hour and super rapid na fe 2.5 and no so super cooler udim se bibia so ko find am cement to the board djuma na sa hodin wom infie apem na chi na still negusu na ejina honom na bibia so ko find the mount afi bia wo so iron rods na pesa auto from 16 mm akopem ayns quarter rod ndo ni chemu ewo pepiase ampadu enterprise abibri na enso abaso ho afi roofing sheet nso no yeton bi afi ro ni chemu aluminium sink na obenye bi no ato afi allo sink governance steel IDT ina afi IBR nyina no ninan ebi red caps rain gutters valley gutters na do ni chemu pepiase ampadu on ma bibri na ebuso blocks nso no 5 na 6 inches we quality block solid one no ebi ho sans na 5 and 6 inches block no na say hollow one no so no bonya bi no ato na bibia so etimi akofan dem ohwe cha kwan ya chim state junction so na say odan baburu dia so hono na ohwe pepiase ampadu enterprise a ubehu entadansifoɔ monkoje madanse unioma na bibia so enkofan ho frɛ number na ne mpanifo endi enkomo 0244 166 937 0244 166 937 and 0208 299 115. UEFA Champions League Endra and a quarter finals no other two games no yetimi ebofi ho unse Tuesday no ene chance ye Emma Madrid kra any team fen AC Milan de no mawuram e semi finals Endra e nice San Siro no Inter Milan boboko no ton sare fe Benfica game no 3-3 oka first leg and second leg ni boma Inter HF 5 Benfica HF miensa inti Inter qualify e wuramo semi finals afi game no etimi koso wa Germany Bayern e ton sare fe Man City game no 1-1 Erling Haaland and a bow goal and okay abrante for Joshua Kimmich at the penalty take no me no cast the first leg and the second leg no na is Man City Bayern e kanu 9 e ma Bayern take kanu bako Man City ewrem e semi finals me no cast semi finals no etimi asete Etihad Sports Stadium Manchester City tonsa and a Real Madrid boboko no nom dia yantam so sauna e San Siro no Milan derby no e baso AC Milan any Inter Milan e de yantam so where you for Champions League games no and no pay yakeka after Thursday night football no so ebas way at the UEFA Europa League no na a second round league no so say in a games no ebesiako AS Roma etna say no ne final at the Aboni first leg no na 1-0 in favor of final and next 7 o'clock second leg no so ebas so Union St. Galway also etna no ne Bayer Leverkusen and so at the Aboni first leg no kwaya 1-1 Sevilla etna fe no ne Manchester United so at the Aboni first leg no kwaya 2-2 after Sporting CP so betna say now on Juventus also at Aboni first leg no Juve Akwa Sporting CP also entimiante way games are about 7 o'clock PM over the UEFA Europa League no emu afa UEFA Conference League no say enetie Fiorentina betonsa efa Lech Poznan first leg no Fiorentina ekwachi Lech Poznan ebone kanana Lech Poznan ati kanu bako afa AZ Alkmaar tonsa da fe Anderlecht first leg no Anderlecht AZ Alkmaar ekamienu a wentimi ante West Ham United tonsa efa Gent no mo dia tam so first leg no 1-1 afi last game no ebeko so OJC Nice tonsa efa FC Barca first leg no 2-2 we UEFA Conference League no and paying 7 no ejawo Jempiemu Barcelona boboko Leo Andre Messi abrante no second Barca fo hunu so mfa so mu jane mu koma PSG no ka say the Barca fo sa abrante no on person sign 2 seasons bio na bo game no Barca na o sa de kronto mo sa abrante so hwa abrante na market on ho so mo ba na say jersey sales na fe nyomo mbenya no ebetuma mo Barca so nsensem no sikasem no enso etimi akonkoden akonanim na o so mo gide say ni PSG na mo kofa na free na back no ya de emu ba den pa cause clubs awodo na ene di Leo Messi achi we amala Liga president enso akasa o say Messi be somebody a ese basafo omwo financial measures ni ye ene betumi bie kwa abrante ni Leo Messi asambe PM Barcelona UEFA Champions League Player of the Week no me no kase the nominees no timi ababonten
Abrante FM Rafaelio, AC Academy AC Milan, Kevin De Bruyne, AC Academy Man City, Lautaro Martinez, AC Academy Inter Milan, and Afi Rodrigo, AC Academy Madrid, Nyame adumene, omo kwa kwatwaba, na Afi Ibako, na Afi Champions League Player of the Week no, abasubode no akwama bako. Chelsea for no say omu players omu tu amukano, omo ntimi an qualify for Champions League next season tineno, omu sikan ombete so inti omu wage bill no, yade £300 million no, iba bet slash be free no bibia so tina koye dem on. Na uchema yade players ahudo omu Chelsea senior players no, omu sika omu jino, na say monthly na say weekly bi omu sika omu jino ombete so 30% na ede omu kate course. We nyina na say Chelsea ntimi an qualify kopi mo the UEFA Champions League. Yengra mo AC Milan me no kase de confirm Olivier Giroud 1 year contract extension. Why stand contract no? Edema AC Milan boboko no. Unu say AC Milan Champions League amu boy. Abrante FM Zlatan Ibrahimovic en kofo no an register no. Eti ekoba ni say AC Milan eji Champions League na medal no. Abrante FM Zlatan o timi nyi medal ni bi emfe wini botom. Samson na Benzema kwa bena ne on be extend contract na man. O man 1 year contract extension. Enti Benzema be extend contract na. Okay. Na nesu Sevilla ni Manchester United ebo na Ivan Rakitic Abrante lo si akadema Barcelona. Wakasa o say United for no omunim na Sevilla for ndeba na omunima na comatch na England na come disappoint no enso edi amomo no say ne no quarter final aye stage a eba so yi ya dia players mienu a Sevilla for musuo mo pa David Here na fe Casemiro o say Sam na ntie mienu yi na say omo no musuo mo pa apart from no uyi aye sa players menu we sincha United players aka nyina no omo ye ntebe enti Ivan Rakitic say ne no United for na Europa aye na say Europa League na eba so no munjina ye na mbeche mu edufudufu mo na afu motima qualify akoma. Now, me no kase de Liverpool. Abrante FM na say Nicolo Barella nkrofo no adada akwala no. Ema me no kase de 60% nyame adoma sama transfer Nicolo Barella ebe Johnny Liverpool bobo kon Aston Villa. Sa Abrante FM kawoka awusi akadema Man City ma sa Abrante no City papa FM Guardiola nchada nyada akwala no. Inti Aston Villa for so mkofa akwala no. Edi aba say the Grand Porter Tottenham Hotspur and okofa adwuma na for no so abadwuma as a manager edi ama na Raymond Diaba Inter Schools Irebi Zone JHS Soccer Boys Kofi Nimo besianse eno mu hosti Irebi Methodist ene Irebi DA 11 Kofi Nimo DA enso etina fie echi Irebi Presby boneka nimu ba kwa Irebi Presby enso entimanti jiwani nkwanta we de nka wantwe kwa nka mne no wasem DA otina fie echi Irebi SDA enso eboneka nimu ba kwa Irebi SDA enso entimi anti besianse DA enso ene Alim Academy enso ekoti go bia antobia tinemu second matches enso ye dey. Okay, second matches no SDA etina se oni new era ena new era na watchro no hasa ana we adi foforo obi antima fam go lanto nyon kwantre mo Alim Academy ebo mienu ama Huda Islamic enso entimi anti Islamic for pound no entimi anse go yi. Okay, Irebi Presby enso etina fie amene no Irebi Methodist enso boneka nemu mienu a Irebi Presby enso etimete kanu ba ko we Inter Schools Irebi zone no we results a PFM by menjina we so na yemfa nsem no ensi na captain in the morning on finance so no ento asumidin ade Joshua Kwabena ejenim woti obrempon poku warenka Yosef Ejiri Ebwaye from Mafa afe Raymond Ashete Rat na afe Benato Mauli omonso mo boy na dibia ebija yedisi captain in the morning obo for the amanfo over to you. Arise, God.
adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Me say there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Osoro kasa assassin taidi Oduman kumawo ama briche kase abo Ahenkan 93.3 FM. Ye papa, ye wofa. Ya die nyina ohene ba anane ankoma. A dodo na abo mrane fro da jebi ana kofi anane. Ne ba ni seni. Ena duani sija so waka enchi egu ama Ahenkan 93.3 FM. Yeni etutu egu yensemi. Nanso ya beya ni day. Owo kura de enkwantumi nye. Anu nti Ahenkan 93.3 FM. Ema onantiye. Oyire ne oma, wabusia no nuanom. Wo faase, eni aboaboman say, ye mammo no yo, wo osompa wode som Ahenkan 93.3 FM. Ohene ba anane ankoma. Akra nantiye. Bosume ni de toso aduonu baako, aduonu mienu. Ena aduonu miensa so. Eni ebepe baby papa. Ama ohene ba anane ankoma. Na odi akwetene wo Ahenkan 93.3 FM. Yujumedi a yatudin se titi obi ka titi obi kire ane ububa yensu yetibre akra wama yani etutu aka yensem temrefadu Osoro kasa assassin taidi Oduman kumawo ama briche kase abo Ahenkan 93.3 FM. Ye papa, ye wofa. Ya die nyina ohene ba anane ankoma. A dodo na abo mrane flow da jebi ana kofi anane. Ne ba ni seni. Ena duani sija so waka enchi egu ama Ahenkan 93.3 FM. Yeni etutu egu yensemi. Nanso ya beya ni day. Owo kura de enkwantumi nye. Aniti Ahenkan 93.3 FM. Ema onantiye. Oyire ne oma, wabusia no nuano. Wo faase, eni aboaboman say, ye mammo no yo, wo osompa wode som Ahenkan 93.3 FM. Ohene ba anane ankoma. Akra nantiye. Bosume ni de toso aduonu baako, aduonu mienu, ena aduonu miensa so. Eni ebepe baby papa. Ama ohene ba anane ankoma. Na odi akwetene wo Ahenkan 93.3 FM. Yujumedi a yatudin se titi obi ka titi obi kire ane ububa yensu yetibe akra wama yani etutu aka yensem temrefadu inani uno nipada senye inani wo she pada seni inani unawe Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. You're going into the world of sports. You're saying Ababium yet to social and so much. I don't need media Gusua wo 80. Yam faster than confirm my Joshua Kwabini Janine. Oni Obrimpong Upukuare. Repacho yet to social and so matching. I don't need media anything.
Simano Eduasa enson ena abo pa no nson ho. Nyankopon ya adom efiri ochena eko. Adaje ni poso ewa Ahenkan FM ha. Sanso ena abo abuman. Enya senketwa. Brichire kese na aboyen. Oh. Oh. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. Au. Arehu. Enti Nyankopon ya adom a ochena de ye besre. Na enkonimfo no so omoda so sponsor yen. Omoda so wo PM ni show ni so on. Okay. Ochena enkonim bites ni be ye piano pano. Me pacho me nkasa nwie ye nyema no nsibone. Me si nyame ya adom a ochena enkonim bites ye be ye piano pano. Na ye gunsa a kire otwiridia mpon. Ne ye dibia masase ya. Na yasre nyampa se wofa JB a wochena ena wo hye na kwantu a wo kwei wonsa mbabiem no wo hye ase no yebegu nsa ochena no pa ne yasre nananom yasre ehum ene aham na yasre asase ya eni ensuo ni ahonhoma hodo na yasre se wabra ofa JB woko empani kobre womo emfa osebo enye osebo osebo emehia ne kwan na wonkonko dadin na yedim se yenso yebe ya brempon ye e de ama ofa JB na kwa wokoi wono nso e de yen atiasefo ye ho ensempa akwa akoma ye nananom se ne be ya womo mane ne a omo be mane ye denchembrebo ye nyeja na yawe ne mo no ofa JB ofa waye yade owo waye yade papa ka tire me so be ye ayi jingle de yamame ofa JB sia wo a obebo nsamana ni bebre ofori amanfo de duam de obekeka san me so ofa ye ensem na okeka ni nyina bra ne yemfa ngu apa waso nkede nka ye bo ofa de ne ochena obo meba amanfo meba odene saa heu au efa go si babia ina newo eti nkodim bitese no wochena Bra Nelson na oye in charge ye piano pano yemfa bi nko yenum ye di gu nsa ibe yi apaye enti abusuane o ho no asem kese na ato yen ena kakra ni watese aka ho asem onyame ya adom a wochena ena abusua Ahenkan FM eni abusua odi Ahenkan kwame ye boa eni na abusua womu enyina se omo ya sonafo womu ebe ya amamre ne amane na afei akwantu kronkron a wofa JB ekwa wo mabiem no ya hya ase enti babia wo bia wo kyena no eya na ado ntoma beboye de anu sansem panin se babia obi ewuo eya na obi enna enti abusua wofa JB free ne ho kani mame Nyankopon kyekere wo were na wo de yesi afi bi esan na afie yi etwa mu di bewura afi we mu ne de wati bi ehwan ankasa nse ni kunu free mu anche na ni nua ba nso free mu eya asemu enti na ena no mi bisa senti mami obesu ni kunu ana wo su ni nua ba Dabi adisiye oboba ofore amanfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM.
kasa assassin taidi Otuma Kumawo ama Briche Kase Abo Ahenkan 93.3 FM. Ye papa, ye wofa. Ya die nyina ohene ba anane ankuma. A dodo na bom na ne flow. Da JB ana Kofi anane. Ne ba ni seni. Ena duani si jasa waka enchi egu. Ama Ahenkan 93.3 FM. Ye ni etutu egu yensemi. Na nso be ya ne den. Owo kura de enkwantumi nye. Anunti Ahenkan 93.3 FM. Ema unantiye. Oyire ne uma wabusia no nuanum. Wo faase ene aboaboman se ye mammo no yo wo osompa wode som Ahenkan 93.3 FM. Ohene ba anane ankoma. Akra nantiye. Bosumi ni de toso aduonu baako, aduonu mienu, ene aduonu miensa so. Ene ebepe baby papa ama ohene ba anane ankoma. Na odi akwetene wo Ahenkan 93.3 FM. Yujumedi ayatu din se titi obi kan titi obi kire ane ububa yensu etibe akra wama yani etutu aka yensem temru fadu nana aboaje ankuma na oya chima aboabo hene akra sabe na papa to so sen e wo ahen akunwanum no to so mienu nana aboaje ankuma odi to so mienu otoso mienu a obedi aboabo akunwa ansa na okọ ekura no me of Kofi Ane a oye na sene ba people ese ne papa e ware ma makomaku edumienu edumienu no one ma no awo mu no uka mo frefri mu ba nyina omye aduosia 60 ene ukọ abakwase mu a aka nkola no makomaku eduonum eko na wese de nyoma keka eko no so a 10 na nye den a eso sabeti za ba moti na dadansuti ena obranso twowu antinka be ya mpanifo no nko na emedi nkola ne ho ne die sede nyam ba de nka se enye emprempren wo ni emfi anyame de ama ye no ye ninwie wo yam hihye opa oh ye so wo di obi am be so be yesu kru ahwe di wo se ja ka be ya makuru wai intwa me ho wo se wo hwete ni wiase aye deni ni ye gine so ne wo ho na yesu abi go be be kun Kwame kanititi aware no enye ni nedie nkanka kanititi aware ankasa say yo hin o say yo hin o so ya odishi o say bi so ya kwa na aware no kwan bebri wo ho a omofa so ware radio ni sana ohin anase odishi bi mpu beka so be ware no enye oba no abamu na nkasa ne ko si aware na be ma ne ko pe oba no kana awofo ejane na ena o mhwe aware ma wo moma se mi hu oba bi na me hwe na de ye se ne bon homodi o ye ade nyansa ne kasa mu a hu se akole de wane ma ba bi ya papa no ne ko maame ne ho maame oba we si ka me pese me gine me se na aware ma me ba na o ware no papa no maame na akoka kire na se papa na akaka kire na papa no so ba fre ne yere no abona mane ono so frɛ ne ye no obɔ na mane a na omumienu adwe hu sɛ ai de ma ne be ya afi ansa o ma frɛ papa na ka kyɛn sɛ oba no aso de no ya gya sabe na mo ne maame ne ba ko no kura ba ya na kasa bi o mo kasa kura no wa gya to papa ne maame ne gi tumu ansa afi no be frɛ ba ya no asana sɛ of Kofi Ane abɛsrɛ o sɛ pɛsɛ o do ma ne bada so awa de show 90 Osoro kasa Obuoba ofore amanfo emamo ate edeba Ahenkan 93.3 FM. Enti Nyankopon ya adomo efi wo chena eko na saa kwantu kronkron hyase ye beto aso nyame ya adomo wo chena nkasa ene da no enti wo chena de wo beti nsem ni bebre no a o chena Nyankopon ya adomo ye bema wo kwan na ofa JB se woni ni hia da sen ena na wote
wobɛfrɛ na wadi ne ho adanseɛ kakra wobɛfrɛ na woni na hyia da sɛn na wɔteɛ adeɛ baako a mahunu wɔ yɛn yɛ Ghana ha ne sɛ onipa ɛte ase a ɛyɛ a yɛntaa nka ne ho asɛmpa yɛtwɛn a na wafiri mu ansa ɛbɛtɔ sɛ wone obi hyia na ɔyɛ good a ɛyɛ ama onipa no hu sɛ ɔyɛ wate ɛntwɛn ma ne ngu ansa ɔkyene nyame yɛ adom a wɔkyene bɛma ɔkwan na wo nso so watumi afrɛ na sɛ wone ɔfagye bi hyia ayɛ a sɛn ɛna na wɔteɛ na ɛdɛn na yɛn ate asefo a yɛaka no ne suban bɛn na wobɛpɛ sɛ yɛbɛsua nyame yɛ adom akyena sisi adeɛ yɛde wɔ daakye enti ɔbra kwantuo afutuo ne adesua wɔ mu yɛde bɛma wo sɛ wotie ne ne baako a yɛbɔɔyɛ no a yɛbɔ owuo suo na ɔsɛ owuo deɛ ei daabi owuo deɛ obi asuro wuo ka obiara nko a nanka wɔnyi nkyɛ nanso sɛ wobrɛ so a wo ne hwan wo daakye nti ɔbra kwantuo afutuo ne adesua wɔ mu abusua yɛmfa ntoa so wo daakye nti anɔpa yi wo daakye nti wɔ brɔfo kasa mu no yɛatwerɛw sɛ you get back what you give out you get back what you give out nea wode ma nkurɔfoɔ no ɛno ɛna nkurɔfoɔ ɛde ma wo nti sɛ wone obi hyia a ɛyɛ a ɛdɛn na wode ma onipa no kasa bɛn na wone onipa no ka megyedi yie paa sɛ wone obi te na debia onipa no ɔteatea no a one day ɔno nso bɛtea wo because nea wode ma no ɛno na nkurɔfoɔ de ma wo sɛ menoa aduane na aduane no a menoa tɔn no aduane no ɛɛda asɛm a nkurɔfoɔ bɛka ne sɛ maame na aduane ɛɛdɛ nti deɛ mede maa wɔm no ɛno na ɔmo nso de ma me ɔmo bɔ maba so sɛ menoa aduane no tɔn na sɛ mema ɛnkyi twa mu a aduane no ɛni ano o na mmom nkurɔfoɔ a ɛba bɛdie no ɛna ɛbɛbie ɔma no aka nsɛm de akyerɛ me nti sɛ aduane no nyɛ da ɔmɛka kyerɛ me sɛ ababaawa yi abranteɛ yi na aduane no ɛnyɛ dɛ anɔpa yi wo daakye nti mebisa ɛdeɛn ɛna wode ɛma nkurɔfoɔ na ɛdeɛn ɛna wohwɛ anim sɛ ɔmo nso de bɛma wo ɔmo a ɔmo te boro no nso atwa ɔmo mpo ahyia ho ɔmo nyinaa wo no ɔmo ako hwɛ one day wo nso so wobɛkɔ hyia obi a sɛ wo sepa no ɔyɛ ɔno nso ano ɔyɛ paa o wakeka nkurɔfoɔ ho nsɛm akɔnkɔnsa ɛna wode te boro no so fie hɔ gye sɛ woante sɛ obi bie ne pono wowɔ ho asɛm ka madam wo nso so ebi wɔ wo ho ɛpe no hɛ si yɛsɛ wo nso yɛdi wo ho kɔnkɔnsa a wo deɛ no kora deɛ yɛbɛka ma ade akye anɔpa deɛ meka kyerɛ wo no sɛ nea wode ma nkurɔfoɔ no ɛno a na ɔmo nso de ma wo ɛno nti sɛ wode kɔ Bible mu kora wo sɛ give and it shall be given unto you ma na ɔde bɛma wo nti ma wo ma no o ma 1 cedi ana o ma 2 cedis o ma sɛn na sɛn so na wohwɛ anim sɛ obi de ma wɔ w'ani bɛgyeɛ woda akyi anɔpa yi mibisa wo yɛse sɛ nea wode ma nkurɔfoɔ ɛno na wɔmde ma wo a ɛneɛ na wo nso so deɛ na wode ma kasade obuo enidie ana wani nsuadeɛ deɛ wo nso nkurɔfoɔ ani nsɔ wo meka kyerɛ wo pɛn sɛ wo mu hwɛ deɛ a nkurɔfoɔ nso mu nso o meka kyerɛ wo pɛn ɛwɔ adwene sɛ position ni wo nsɛm ɛnɛ ɛne nti wobɛto ho wobɛka ho nsɛm a ɔkyena bi ɛbɛdane ɛdane ne bɛdi wo nsɛm a wo nso nkurɔfoɔ bɛto ho bɛte ɛna me ɔsɔfoɔ nkurɔfoɔ twa me mpɔwa nso wura fi sɛ na woyɛ sɔfo ketewa hyɛ sɔfoɔ bi naase no na wo nso wotwa na dapaa o apprentice adapa etwa a wotwa wo madam no nyankopɔn bɛyɛ wadoma ma wo nso wobɛbie wo shop no bio adapa etwa no a wotwa no nso nkurɔfoɔ bɛtwa wo bio wote se wɔ mo ɛɛka wobɛso mu sɛn you get back what you give out enti ɔsɔfo ketewa wo no ɔsɔfo pani ɛnante ɛne ne ntena yie na adeɛ no ɛbɛdane
enche obi a ebo mpae so obeye yie nti se ne tie bia nyame betie wo mpae bo ama wo so obeye yie ampa na se wo ye yie a ne ode ye nkrofo no nkrofo di bi be ye o unse wa bi adwuma nkrofo epese wo mu edu mu su no mo ban gu adwuma no ho yira wo e bia na wo so abre bia na wo so hye obi na asensa pepepe na wo tie wo so wo ma ni mu onso na wo mu maami wo de kokko bisa no also aya wo te so mu twa wo mpa wapa ho wo church members no time ana onso yes of ketwa no musu timi do so for penny tina ho no one church members yi mu horo no ena onso ye obi time one ye producers ya ni produce no kwa me konto boaten Lord FM anopai mama wache ye ne kwa me konto tena yi mitimi kwa me konto fie enye se wanyi chami o da bi o but why me boss so I have to humble myself for him because the fear makọ ni fufuo na de also osom ne kra na osom ne ya so fufuo ni wi so unim fufuo di o na obi se be wo ne twa bi fa hye wa no pipiripie mu eno na ebo ne da bi o you get back what you give out inti se ne enya wo na wo sa and into using enka agro ne kura ngu ni nanim ngu ase wo bedwa ni mu a ochena nyame be ye wadom ompa ebo betie odon so ba begina yanim abesa yenso de ye mompa se o sa agro ni ngu but ye beja wo de wa ma otwiri di ampo nyame no enti dia wo ya nkrofo ne no ano mo nso be ye wo entete ya wo de ma wo ba na no a bi pepepe eno ono nso de be ma wo woda chinti nia ye ya mankrofo no nia ekwa abonten nia efri yen ho akọ baabi no eya amom yanwene ho treatment amede ma minua no amene nam no eye okire bi saade ne dane na ono nso de sa treatment na ma me a metimi aye okay me comfortable da bia wasi ebisa yen ho you get back what you give out woda chinti yemfa enante mobra na dachi esi yie woda chinti ya wie no ya de obon krata mo so no so de to aso de amawo na fe ye wie a ya de nwumadi ahodo aka ni nyina nso e de akeka ho maache eni dwumadi ni din nti ye bekofa da ubon krata aboso ne de atoa so de ama kwaku enin kusibu aduma tena se sanso na ekwia January enso atena se ye pese ye mie yani ye de vim de ye aduma ne ne ochena mum ochena de ne ebesi bia besi ochena mum de ye ebesi bia besi but ene ne yemfa vim mfanye na afi ye ntoa so kwaku apomboko de boko na onso nyame adom me ho ye pa miadom ofa jibi no ya ma yera ho anope ba vem ho tena man Saturday se nti nyina enso ahye yi me so ma hye wine na madam nso ahye wine na me so me de ne den
Oh, dear, just a madam. Wine box. As a wine and a moon kakanga crabby. Colors be But wait to be a quay, yes. Wait to be a quay. I don't quay, yes. Was not near Yatadi. Wait to be a quay, yes. But I say, be able to dear. Boko. Yeah, the idea say, a queer be able to. Nyame adom na say. There be a queer be able to. So I say, okay, nyame adom no nyama adwuma. Okay, oba dia da Roma, mahu sampa waba. Na ofa JB senka obeye jingle bi dia mame. Me twen no de ene. Ochina ene. Ohia bibia ofori no. Ofori amanfo no. Owo mra na bi obebo ni bebre. Na kwa keka. Ene so wo nyo ofa. Nia wo hia be ya wo kekan. Bra na ye mfa nwu apa waso ankasa. Ode me ba ene wo china ene. Ai. Untu ise untumi nkonyane ne so wanyama. Mi nyane ne ye yi anka mi nyane ne mane meye kura mane sanko ye. Asemu. Eno anu no. Unhia ne bie mu. Ye kan ye kan yi. Ti sanka ya de ba ko pe wo wiase anka no anu no de ko. No ko. Unhia ne ba bie biem. Unhia ne ba bie biem. Na ifiri o chene ko no. Ene be hu sampa ye yi. Ene de be. Say de obi anim ye obeye. Ochani obi anim yobeye asem na no waka no atandi nti ochana betena so na o ti anopa no ze gongurugo masters no gabusi afwe mama chi na je say nsem sisi nsem so rade eji me so ochana anopa no enkonim bites ye be ya pie yes ye nnom but ye be gunsa sada say obi obenum bibia o trouble nti mo nka nkire wo mo ye in charge enkonim bites say o kire no an ye de ye no eno an enkonim bites nde no an ye de ye no azen bibia bi wo FDA for all weather FDA for nso age atum say ye so ati ase mo no anom no nyansem so ati ase obi o ma ne ba nufuo no enka ho opinfo unyanya 18 years ya onnom wapon so awonnom why den ya wapa I don't know criteria they bad. I see. But minim say we dey offer JB munya personal encounter. O chana be adwuma. O duty. And David. I chana we duty. But me ba be fufa. Say dia ye dey. But when ni share one on one. Oh yes. Ebi wo kwa me kota de on nchen. Oh. Nye bonko. On kusi buadu. Oh, just o say oyo so ba na mamre yes. Yes. No afa udin no apa ayim nane no de aka ho. O cho say o wuni pa na yes, o bie puna to say o free. So that is here. No bo on mo wahunu no. Na o ba na wo mumu be chia no kra no. Oyi nani. Oh. Why ni katoka kraka. Na eden. Oh. Ohun se wo ba pe na no awe. Okay baby. Na eden. Faso bi ofa jibi na ekoyi. Na ekoyi. Oh, ubu on ma onye won san o chia no so kra. Onye so. Obeji so aja ni him. Aza ton no. Eye no me hikeke. Oh. Wa bie wa no achie nipa desani. Oh. Osimi mu awo. Ade ba kwa ya pa no. So be chi obi no onye so. Ena me chia ba ko no onye so. Me chia obiem. That's all. Me chia obiem. Me be chia triansa. Me chia obiem. Ede ko wi, ede kra na ede ko. Ofa je bi ni o de eja hoyi. Nti no san nya me nim se ma fa mu de. Say na ye bobre pese ko heaven. So what you say? Nti o ye nyame so ade, wa ye nyame so ade nipa na mfia ja no. Nyo na otoduan ma ni di. Dabi. Nyo na mo scan ade nti no ja no. Nti yakopon ya ma. Papa boy kro efe Morocco so o bo bra. Me so me bo me bra. Me so me bo me bra. Morocco. O hefa. O amentia. E ya amentia so nsem ho. E ho so na ba igaga tuga no so wo no. Gaga tuga yes. Na Morocco. Ushia no so dey. O bo bra. No me so me bo me bra. Semuni. Yes. E kan sem bebri. O bo bra me so me bo bra. Edi ushi se ntina ngo 40 kema kan konya accident obia pene nkwa. O wa otenje odo ye den. Dabi. O to nchempuna na o pe wa mfa no ho. So ati ase. O dwane agene nkwa anse wan. Dabi. O pe mpo. Tanu chese nkwa de ezumwo. Ena obia so pese ne ho to no, obia pese oye bibia na so bedwono, obia pese onye bibi kakro betum de ato bibia di.
enti no ye de ne ebema no ho na sa o di bibi betwintwa na kwama enti wo bo bra yes me bo me bra ti yes and customer law be sure say na hu na 1 day 2 day e come de me hey ye be twa afi wo tew o bo bra me bo me bra ti me ye dem ho beto me customer care for yes na ushia no ana me comedy me say comedy na me na achen kom oh bo bra me bo me bra two strategy no there na so strategy na me there na mfa fa wo kwan menya there na me there na fa just am get oh yes life no enkofo bi na ma wo man kasa ho kire wo mo kofo bi na ma stadium was ade na pa omo akokopɛ how kɛse bi na ɔde abeto ne ho so determination ehia pa sɛ udi bibia siwa ni super sɛ me pɛsɛ me ye wei me pɛsɛ me oh enyo bebre ono ma onsoso so o ka sɛ wo be ya enyo nkofo de nyoma hunu bebre kyekere omo rodo enyo hunu bebre amamre ni nyoma bi we ye bi me kwakọ ye bi amamre yesi enye sei ye ndi we bibi bebre mo adamfo bi osene nana se ne nana no omo nwenwa boy so so wenwa ene de na aye no ne nana se da onfa bi nya duane ma ne ndi enso no boy ne bi wa abonten so osene nana mo we nto no so be wi a oshia ne nana ka jen se o bo bra me bo me bra oh bo bra no so aje so me bo me bra eti Nyankopɔ ya adom a ɔkyena be ya rehosem kakra but ni nyina mu no sa kwantu we de oyɛ den obekɔ obranso ya also ye guy na ɔne odi ahenkan kasa no odi ahenkan bo owu asɛm so no si de bi owu de me ye sure pass no we nim si obewu no nim ma me hwɛ sɛ me hu eno de ama wo a dede na se kwame kane tete aware no enya ani nedie nkanka kane tete first no so no na mpanifo nwensa se ne mpetishi ne ensa bebre hwie nsuo ne ade aduru so mo na dane nsa na mo nom ne ade kane so kane no mo nwensa ukɔwe nana aboaje ankoma na oya chema boabo hene akura sabe na papa to so sen e wo ahen akonwanum no to so mienu nana aboaje ankoma odi to so mienu a obedi aboabo akonwa ansa na ɔkɔ ekura no me ofa kofia ne a ɔyɛ na sene mu ba pipo ese ne papa e ware ma makomaku edumienu no ɔne ma no awo mu no woka mo frefiri mu ba nyina ɔmye edu ya botre no ne yere no me yesen edumienu 12 almost same time na we se de nyoma keka kono so a 10 na nya den a eduonum eko na we se de nyoma keka kono so a 10 na nya den a eso sabeti za ba moti na dadan so ti ena obran so twowu entinka be ya mpanifo no nko na emedi nkola ne ho ne de se de nyama ba yen ka se enye emprempren wo ni emfi anyame de ama ye no ye ninwie wo yam hwehwe pa oh ye so wo de obi am be so be yesu ku ahwe di wo se ehu ye da ade chi ade san ne kwa ne ye ko ade we nto wa on so ti de okan no o si den o na so wo de no wen okọ obi so age ayi akonwa bi aboso ai enna ya mentiase no wa ni kato baso onwi ni kato kakra ka de beso onwi ne bre beso dc bi na okowuto ayi hotel no so no so kokọ so ayi man bi nso nya accident so no so kọ dc na nsia so se referee bi nso car kenkran wo mu na ntimi question se na omunim so mu kwaku na papa yi asem okan no nim so obewu ochina achi entia mentia se de entia nipa bi nya akonya kakra na oma hwan no ma ben ayese bonsama ben anasa me de kwaku bonsam ne benso si amna ne ye bonsam ne benso ye yes and I born you one day mama boy and two wada say two and I bon say yes and two wada man bia na worry say ayi our friend is saying body echi no nso udwa body echi no I'm friend is saying body ahono no worry body ahono no
or when it grow. They said the imponche. They said the imponche. And go for because I say, I don't know body a chief hono. Na body na nkasa da hono. Body na da hono obi body na chief hono grow. O say nto wo ada. Yare ya me yare no. So o yare ya bi bia. No. So ati ase. Nto wo ada no. Apo. O de body na duane ne da ho. Obonim unwu ye mpono common example ye o yare. Phone ye 4 crunch me pick call. Eso won to ba still na wo say ye. Say be gaga. Ow. Ubewu. Hey ubewu. Hey ubewu. One day ubewu. One day ubewu. One day ubewu. Sa pepe o. Yeah, can say no. E wo ho? Yeah, titi ha nyina. Yes. One day. Wo so ye hwan. Obi nim bu se osi fom ya bi be si. So ye den. Ana de be kun so no. Unim. Oh, this we we see hu. Wu wi ansa na we hunu ni ku. Na wunya nwu ya de. Sa wu obi hu. Wu wi hu. Ye yi kire wo. Wu wi hu ni ku. Nipa ne ku wa be na kire wo. So wontumi ye ni hu. Na obi akofa sekan na odi akɔhye efunsa se jifa kukukum e de nko ba bia ahohombone na de omho jim ba besom ahohombone na de omho jim ma wona wompo na wo kansem bia mu duni de honhom bi twomotumi som saa enti de omo ye no enye onipa no ankasa na awuru na ekwa akoye wu honhom bi na gbowura no na odi da kodi saa adwuma no but se wuwu a abusua wawu Travel book class on the who ye frow near no or crack kasa when you kun we ban saying na some person tiana kan no mas small no tiana kan o ke kasa a kire wo wi a se wo tumi o tumi friend ya wo sanka wo tumi o san nyane ne mane bankwam ana wo ye ayi akufuado we know how to bring back the economy kwa kumu me yankomra obrechu we yankomra na ja ye fa de akanto aso a anopa no nwotwe abapon minute edu ye ma abusuafo ni na chema o makwa basrongo kura biem famra ahenkan 93.3 FM so de bonkrata odo abadwaso na poso ena adru so yi yeti akuafra kuma studio odian kan kwame abuwa ne maame no okọ ne ofa ba konso oru anane ono nso kọ otena ye koyi na fi asukotwea adaka mu na ne memne de na tumpam na agyamfo abehwe nani achi womo kọ mako bo bra ye na nso kọ a yenye bidi aka o the Daily Dispatch de obokrata ena mede hyase krata ebu amanye ena odi owura Efsin emfoni aba na oche se he owura lanchemate o ka cho plane se sa watimi sa bling games na we akana we sa nyoma mo ye wamanyosem na no etan na o kan se bi kire ne se sabi ewiase se wu dwale na bodam ni befa o tawla ubedim record na chi se o kwakoje ana eno ne asema opanyini kan the Daily Dispatch na de sans amanye e bai National Petroleum Authority nso ade family nyumtuni se ozeden to name the filling station he bought fuel mixed with water. But say okay, Mate say wenya compensation. Wenya 25,000 Ghana cedis. So mo there na. Obetimi abo company ni din. But ebe say company no wo mo adwuma. Enti no ma compensate no simple. So ati ase enti no opeso dey compensate. NPA for dey no be so mu hu biem. Omo pese bi on pese mu good company ne dey. Oh. Na ye den. On pese mu good company. Fum so dey ho. Onipa na ye fum so na age atuma compensate. Yes. Ozo so mo din. Na ye den. Oh so jagum. The Daily Dispatch de obokrata eno no. Bribi family nyumtuni ya koto fango na enyoma wo fango na nyama ko ha ne ka eno mama no patasika 25,000 Ghana cedis 250 million ena NPF abase wo mo de family se on more company clothing eno na krate de wonsem aba ene anopei abusia yet wako wakrata boso no eso the insight ko wakrata ana chese edunitswe ana mamefa dispatch
and so factually reliably factual. That's a no the new crusading guide Kowakrata and I day it was not Kowakrata in summer who drawn it to Jenny and Rata. Uko piemu ewa yan crime pumpuni mante mukwa benya na tasanya sem kitwa wa post for womani aji ye papa my inspector general of police akufu dampare ene onu so ani aje den sama who draw to job mampeni abaso na mampeni abaso boye nyina da aya che se dan ya dankura ye kukure siwa ma posifuoi se ne be wo mo so ho betom ti wenu koma ye kura ankasa uni ya chichire dia ma posifuo no ebi se ayi post station ankasa ankasa bi wom ayare sabia wom bebi a wo ma be kosku ni nyina bi wom bebi on be kwa akodi agro fuel station ni nyina bi wom tinuko akrata dia bakrata fa toso miensa ani du anene mampeni na nado ni foni da kama wachiachia aposi sadom ekuo ni epie ho sem ko akrate de tudwa ene anope na ko akrate esanso de abene doctor da costa na kasa wo he wo chemu se kumawu akonwa aton ye pobi amanat na akonwa no so amachese kumawu asagina ne naso a wase wusa ne ho ana akoyese ne wasa kokomotie ho kwakobọ mpaye no enya ade ebe ekobo epo enya ade ani so be yeda nti wono akoyese kokomotie wo kumawu inti wamu shana akonwa no wamu fanisi so no ne betimi apoa amakulo no so etu empon ene so wonsem the new crusading guy ko wakrata de to eja ene anope na wadi wonu nyamfo alan kojo chematin sumfoni aba ene woni eye chief imam so akwakohie no so humfoni ko wakrata de aba wo chena nyame adoma ene se wamu so sala wamu de hihye so a enya asem ke 20 foni a wadi aba no wadi wonu nyamfo alan kojo chematin foni ana face chief imam ono so de da hase ene the new crusading guide ko wakrata de ehonsem etudwa ene anope de to asoma de obokrata ya to din the inside ene owura kwasi prat obetumosa ene nam de to asoma anope na ensema de aba no eye odumnyafo Matthew opoku prempe na po a oyo so afọhwe Ghana enyinam ahoden so energy minister na po wadwalai papa wadwalai pa se resenti so me tumude light bill kasa mude light kasa aden ensu kutafon na peso ye kwa wanta unyeko na aden ti na use light odi no aduane ebi di light wo ufuo na se light om de bibia anambwa so tumi the light wo ufuo utumi the light sinuama utumi the light etwitwu nkukuma na ene binyama utumi de bibia ne machine de etwu nkukuma ni ho ebi no ai de binyamba kami ami bo bia de sinuama de sinuama de wo fufuo de odi twa bedu de yankwan bibia light na bill ba na tua so ntua untu nim se wanya light ontumi nye but the issue is enye se bill na bana obi se ontua ebinum wo ho saa but as we speak omo ECG for no omo problems so that's here hwe se obi are ready o say edubat na mba so that's here obi are ready so obetua light bill tie o obi are ready so obetua light bill be 2 years ni bill ne mada enya so onipa no so atena ase enya so onipa no so o de tie me 2 years ni no a bill ne mada no on tena ase because on one who say enya normal say we use light na 2 years ni bill mada ena ono ankasa boka o akọ ECG office say abusia 2 years ni minya bill da ena omo ka che ne say o on twen na omo de obi bedi na chi akọ ho ena omo de obi di na chi kọ ho ena ene is your call ready e de ono onim ho hwe ena okoye efiri wona mo nto mo nka okọ no mo de twen ye beba obeti ye nka omo de twen obeti ye nka ono no mfom so and na the okay dey send pa no see twen light ma eso tumi kura de omo kokot aya ne mfom so omo ya omo se bra betua bi to ho wo de say obi ma kra betua bi to ho na eba masa adin so ye obi adwuma oye giska what kind of me ya de emze 2-3 months na mai ye busa na say system na fine ye ko no no masa edom egu ono mo anya sabe keto na obi beja wako me ye maduma me nya kwan me free okra
obisa na se me buy but na do mo timi ja okọ ya so ya tutu ko pa adwuma ya wo say light bill e manti or your mind ba pa ma ne chance so and into in office obi office ye adwuma kra bill nti no ajai na so okosa light teten aden the system na eye sama bill ntimi ma bonche no what are they doing about it? Exactly. And I'm the only one to speak English. Oh yeah, my bro, no. Yes. ECG is pushing me to speak English. And I'll speak for them to hear. Oh, the bill has been stung. What's that? The bill has been stung 2-3 months. Has been there. Stand. And it's lines. Where did they ma? It's line. Oh, Fabio no ma. Okay. And you depending from so. Yes. Why are you ready to pay? Almost an office. System na nya amunya ho adwuma. Oh. Said the bia busumi bia be on beba. Oh, you know who I went to my say. Me dey bi mo mabra boy hu dudu. Na app no kra na o my aba no amo say ubetimi atua wo so. Mobile money dey no. And it's a problem. What send the sika no. So e bia our light bill, especially prepaid for no. Ebia o to to say 50 Ghana cedis and I say 100 cedis. Obeto anya receipt ya nya bia o light no so beba but sika no enko ho ECG boss director general nankasa say managing director nankasa Samuel Dubik Mahama cannot deny what we are saying. Eje enfo na ema oman no enwunu emoja fa ni trimu sa. And I know PDS be mu ne yesi ente ase ba no so de nkankrofo edi bibu ya fa so PDS no ngabusuafo no de be ya de eni nyame adometo tie awu enti omo ankasa ECG fo no so ewo omo ankasa omo problem a mimi huru ni say eye cabal bi na wo ho obi pese yi obi free so ne sa enti ye mafia no e na ama system ne ekoso sa enti omo ankasa so no omo adwuma wo so omo ye e na no na me tie bi mu story obi say from 2002 e na ni meter watwa ho kwan atwa na aden 2002 obi so say 2014 2013 and watwa kwan ni meter ho man ba ko wo ayi ofre ni say Madina o see ECG office ni fie ni o hawa ba ho omo ntwa kwan ni mu kura amra mehwe wo hawo ne keke omo de nene o china ono yere mfum so adwumafo ne so mo nkan ne mfa bi nkan wan adwumafo no say adwumafo ne so a wo mo nkan ne employ mo nkan wan me say omo ankasa ECG 4 hawo no eburu wo mo so enye adwumafo asem o because asem big issue pa e political mafia bi e koso big issue o titu ni nkro nkitinkitin minim villages bi a nkro kitu obi de almost obi de ka 50 Ghana ya kotwa ne kaniem kojo kumi example B5 plus company and so they can over billions omo run yes what is wrong with us omo ya ma bro for me smart bi me no ya meja kalate oba kalate oba mentiasie serious ti se kro bi se sa kro no de bi o mam complain kojo kumi nti nipa wo ho kama but ubetua bela cha wa foka e won so ka ho de ba ko betwam a cha wo foka boda no obetua anti nka nipa ba ko pe no akwa kosi adwa enne ye ba beje bill ya announcement nipa na ababo akra se omo no ye bi omo nya ne sana system ne tie e nipa no nko a cha wo afoka asan betua na wasan foka mi kenzu lolo fe no cross sin bill no Ghana water crowd omo aye app bi dia ba say a month ni ya so a omo send you message say abonka ye month ni ya so as a quick loan to the car as a quick loan waka me pa I was saying na me yi wo mo kai 3 times so say twice answer na danadu is what you say enti Ghana water djuma omo mu di no kama pa ECG for betimi aye app ni bi sa I refill ho but na make say adwuma no eboro omo mu ECG for ne so mafia no e free soro ho no ano den na yeti o memu na ye ho saa Ghana na be ko na obi ye adwuma na etwitwa ne nan papa yi ba ya depends o ye adwuma anya mai Samuel Dubik Mama
akɔne action man papa oba ya ofiri asese wo ye adwuma ɔse wo hɔ no mo course enanu ye obɛka sɛ yewura mahama ɔno ane tua ne light bill enkrofo e de ye politics wei eti no kra no ɔno so ma kra ni ɛna obi bɔ no yim sɛ bibia ɔma ya itim bibia de be politics kani mampari mahama ɔno ane watua ne light bill na ɔka na ɔno no ye in charge intime ma ɔnka no kra Debbie. One way so much light me or someone ma. Now we are free. Then he crans and pin for some side chicks no. Yeah. You come lighting. On come patron to meet your phone of Minister Kwaku you come light mo. You come light mo. Oh, sir. No such phone base ya. No at your phone no afraid managing director do big mama no. Munya de moye no. And I'll catch you please, or my friend had no, or munyai. And that's a good leader. Oh, my near Pesaconium. So I was here. Maybe the army. Oh, when we are so many ska. I want my Neska, Papa. Maybe the army come to Tonsana ECG. No foreign company. And I said ECG a go. And Crophobic to say Cabana El Cosono. Se unhuani e ka ho asema kira befo se bia ye ha ye ni ne de ka asema na se tra bi se de wo ka no kaba na e kosuru nyina ne se omo pese ECG no e to nsuom na omo de wo mo companies ba e de ba no munya ho nsuo en so aja se na omo de PDS ne ba ya anye yie no sa pepepe na omo san ahya ase a omo ye e di nti omo ya ama ECG na ni mu agu ase na omo akofo mo de ne dia na so akofa bia ba so aja se ni esi ya ma omo twa to butu ni mu no tobutu no so saa o amane kwa ya busu asem we de command nua contract we be ene from so okay mumra mebu akonta afi wontumi mu akonta no akoya busu asem okay enye yie ene saa ne te dia brebra mama ne amba oman mua adwapade yesi yagu no sade yegu no a unya bi nkwagigi wo ba bia ne kase bebu akonta a ba tetere wonsem yes egu no say ye do man no di agro bi ye fa o man no adwapade bi sensitive nanka without energy no there is no economy ye betra hai se nkane ani ho a ye be dem a o be dem aye adwuma na generator be na betumi power we ntimi obaboka na obetumi atofu wompo so that say intino I was see ehun say energy ne essential commodity bro need light aba ye nyenya bi asuasua bi a Bruni ne planning process light no besa pejam iron na de wo fro no. Omo pejam. Bruni wa pejam mu ama say solar nyina aba. Solar energy. Awia